نايف جمال خلالي قسم اشراف سر بروجي اوفي باران الكوباني. بروجي اوفي باران زعما سي مرحله بون مرحله كي وديان قديم مرحله سيون ما داس بيكر او مرحله سيون جي عم بين سوق الهالي دا داس بيد كي حياني حارتي جمرك شهيد سرحد بر بلدي را درب استبي حياني غربي بجاري كوباني جم حاجزي اسايش سر جرابلس. مرحله سیام دست بکر 24 سیان دا 1020 او جی 3 کیلومتر رابو ما حارت شهید سرحد دست بکر مدیل ور ما بعد کلان جمع انهيارات برچبون يعني جمع خونينا كتنا في حالة خطر يعني رابون بين هالواشي ما رابو جبهه كيدن فكر ضمن وين مرحله دا مرحله ديان دا ما جبهه كيدن فكر ام بيجن پیش رح بيدا سر جرابلس حياني حاجز حارتي جمرك دا ما رابو حر ام وصلان بكولن يعني ام بيجن حر سميتروي بكولن جاهز بكن صبكن ام بين بيويرا بكولن سبي انهيارات جمع چينبن فشتي ما مرحله ديانج مرحله باگر ما نقله سر جرابلس كر ور جمع كيلو و 350 متروي ام بيجن ام گیشنا تالی غابه ام بین غابی کوبانی دا تالی داران بیجن ویره منسوبی حفر جمع پر بلند بو یعنی ام حیان ها تالی غابه ام حیانی 7 متر نیوان دکولنه فمدی تاخیر شغل دا چه دبی او ام باگر روی 15 متر د مشه مرابوس باگر گیدن یعنی ها حیان ها بو مسی باگر داخست سر مشروع سه جبهه ما فکرن مرحله جبهه استسيونجي وجه هندي حاجز دا ام بيجن بروا غربي وريا ام بين مرحله سسيون مشروع دا نوك مرحله كيو ديان مرحله كيو ديان دام برتي دا تاخي بيرون جبوي تشبو بيتون بيتون مدى عوارد دبو يعني فترات هبو دمك هبو 15 20 تريون بيتون جمرانات هات اما انها مرحله سسيون دام بيجن مجبلي بلديه جي ام دقيق خوزن بلدي جمره بيتون دشينه ام جفرو يعني ام مدته كده مرحله سسيون خلاص بيجفرو حياني معك ومشروع خلاص بيه.